Vosika chiklo ni phai hiniar ni ani kang samapor malom Odisha longri Balasore habar ke parlo Bahanaga railway station ben te bokhet tomon langno ke jap along ki phodun loga jo hini passenger train lapen isi hormu hortar kar thangbona train men chetong rum dara jok bang pharo hini ra truck ner kep apran kedam lapen bang pharo sir kep sosi arenga hu ke sonang Labang so kachingko abirta kelong pen Union Railway Minister Ashwini Vaishnav pen Odisha Chief Minister Navin Patnaik tong sekot pen kachingko vik adimaklongan paledunsi kithi kejang arenga hu keso lapen hormu hortar kena ho phuthak setami langponlo Lason si India Prime Minister Narendra Modi setame bhomtiar ni adimaklongan palipen humri damlo labang so ka humri damahut arenga hu keso dara tumalong setame chetong dampen kimida prangja phan hirjumi hang pilo Modi hin pen kaningja tengke labang so kisung ajai me kachetong along majok bang phubang phi setami ari dudun kok pulo tangte sodapan akang sai pajir bonji nonaman kerap ke pale asai along setami langchari pon bonglo Union Railway Minister Ashwini Vaishnav Union Minister Dharmendra Pradhan lapen prek jama sai ka mamai ko tunga phan setami jasamet kisung pen ke pajok pon serak ja phansi pin khat pon South Eastern Circle Commissioner of Railway Safety hin pen ke pachni pona tengke labang so train kachetong adimaklong lake Kolkata rong so pipen kilometer pharo hini ra phokep Bhubaneswar rong so pipen kilometer pharo isira troxicap ka helo along si arni kangsam por phai troxi malom si phopon lo Kachinkoi pon vega train men lake the Bengaluru Howrah Superfast Express Shalimar Chennai Central Coromandel Express lapen hormu hortar ke roi train henlo Railway Ministry hin pen setame kiri tardi ponjia phan toy ponlo labang so train kachingkoi lake India pro ki molong ahir kantang nai lapen kap here me menai angbong pen isilo kopia potsi lapusana kisung ke phonang kok mapu angton pen kachini ponji lake Commissioner of Railway Safety hin pen kiri tarli bangthe paklang pon era phisi chini ponpo norma tong sekot pen ke rap ke pali dunjia phan pura home pharo hini sose ambulance bus home cap Mobile Health Units home click rapho bang pharo kre hini sose SDRF lapen NDRF asai khiatum kerap duna sai klempon bomlo National Desk Report Karbi Anglong Live